ka tlhamalalo go tswa SABC Studio 10 Auckland Park Johannesburg nna ka tlego mosiele le Augustine Letlalo re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana a re thube kobose go le mmogo ka tshedimosetso. Where the accused was assaulted in my presence, and I did not take part in assaulting the accused. Mogaetsho mo dikganyeng tsa rona segonjono solofela go utlwa fa Tumelo Totetsi a neelane ka bopaki mo tshekong e mo teng ga tsheko e mo go yona molatofadiwa wa ntlha Musa Kekana a ganetsanang le puso fa a sa dirisa bosupi jo mapodisi a bo boneng fa a ne a tshwarwa. The total voters roll stands at just over 29 million voters. Ga jaana go batlhophi ba feta dimilione di le 29 ba ba ikodiseditse mo lenaneng la batlhophi. It adds something quite valuable to his legacy, and I think it's a great way to remember him besides the music obviously that continues to spread all over the world. Lefapha la Thuto kwa Mpumalanga le robetse semmuso sekolo sa Leke Dube School of Performing Arts. I think if we just do our job and do what we do best is, give it everything, play hard. Mo go tsa metshameko motshameko wa bofelo wa Banyana le Burkina Faso ka moso o tla swetsa isago ya bona ya kgaisano ya WAFCON. Mogaetso madiume tsa segonjono re simolola ka gore paki ya puso ya tsheko ya maiteko a polao kgatlhanong le Vusimus Cat Matlala le balatofadiwa ba nae ba le bane e gateletse gore mosekisiwa wa ntlha ga ise a ke a tlhaselwe ka nako ya fane a tshwarwa ka 2024. Tumelo Totetsi o ne a neelana ka bopaki mo tsheko mo teng ga tsheko e mo go yona molatofadiwa wa ntlha e le Musa Kekana a ganetsanang le puso fa a sa dirisa bosupi jo mapodisi a bo boneng fa a ne a tshwarwa. Kekana mo motsekong le Matlala Tsakani Matlala Diego Mabusela ga mmogo le Musa Kekana ba tofadiwa ka go leka go loga leano la go bolaya Tebogo Thobejane Rakgwebo Josi Banyoni ga mmogo le morulaganyi wa mmino Senki Mokubung. Paki ya puso Tumelo Totetsi ke yo mongwe wa mapodisi a neng a le gone fa go ne go tshwarwa yo go begwang a thapetswe go bolaya Musa Kekana ka 2024. Kekana yo neng a tshwarela polao ya ga moenjeneri Armand Swart o bega fa sana ya mapodisi tetla go mo phuruputsa ka letsatsi leo. Totetsi ene a re mmelaelo ona dirisana sentle le mapodisi fa ne a tshwarwa. Abasolwa bavuma ukuseshwa then The suspect granted permission to be searched, and then wase ubabuza amagama. he asked for their names. Umsolwa number 1 was introduced ngokuthi yena uMusa Kekana. Accused number 1 introduced himself as Musa Kekana. Fa go ne go phuruputswa go fitlhetswe dithunya tse di amanang le thuntsho ya ga Tebogo Thobejane, Josi Banyoni le Senki Mokubung. Kekana yo go begwang fa ile ene mothuntsi mo ditiragalong tseno a re mapodisi a mo ketikile ka letsatsi leo mme Totetsi o ganela seno. Cha akukho lapho mangalelo ashaya khona ngikhona akukho lapho engeke ngabamba khona ichaza kumshaya. No, there is no stage where the accused was assaulted in my presence, and I did not take part in assaulting the accused. Kgotlatshekelo e utlwile fa seaparo sa ga Kekana se neng a se apere fa na tshwarwa se na le dikolo tsa madi. Melaelwa yono wa dingwaga di le 37 a re o khwile madi ka ntlha ya go kitikiwa ke mapodisi. Umsolwa ngenkathi esho ukuthi akekho right esubeni ecela ukuthi simshintshe wayeloku ekhohlela kaningi. Yes, because at the time that he complained of not being comfortable and asked to change position, he was busy constantly coughing. Bopaki jwa ga Totetsi bo solofetswe go tswelela ka la bobedi.
Kgotlatshekelo ya Magistrata wa Johannesburg e laetse gore maina le diaterese tsa dipaki bo kgetseng kgatlhanong le rakgwebo wa kwa Northwest Brown Mogosi di seke di a senola ka ntlha ya mabaka a tshireletso. Morero o buseditswe morago go fitla Phatwe a le 20. O latofadiwa ka go leka go rulaganya maiteko a go ipolaya kwa Vosloorus ka Ngwanatsele Ngogola. Ba boeledi ba nganga ka gore ba kopile dipegelo tsa dipaki di le 10 go tsa go bosekisi ka kgwedi ya Phukwi mme ba amogetse dingwe tsa tsona mosong wa gompieno. Maina le diaterese tsa dipaki tseo ga di a rebolwa mme ba re kgato eo e gobolela mogotsi go ka ipakanyetsa tsheko. We are submitting our ship that the state refusal and actually them ignoring our email on the 15th of July. Wherein we were actually indicating that there is no provision in law that actually allows them to actually redact these particular statements and not provide us with the names of the witnesses. They ignored that particular email. They did not respond to that. Go le jalo bosekisi bo ganne gore go tlhagisiwe maina le diaterese tsa dipaki ka ntlha ya mabaka a tshireletsego. During the bail application, there was a threat that was made to one of the state witness. In fact, that is the witness that was in the bail. And the name and address of that witness was given, and then that witness was visited by the wife of the accused. Mo go engwe ya dikopo tsa ga mogotsi tse di fitileng tsa baili bosekisi bo kaile fa mogotsi a ne a leka go tshosetsa moagisane mo mogaleng ka nako eo mogatse a neng a mo etetse le gale go dumela gore kgetsi ya matshosetsi e butswe kgatlhanong le mogatsa mogotsi fela. I would not make an order that the names and the addresses of those witnesses and those statements be revealed at this point in time. The application for have those names and addresses revealed is dismissed. O baakanya tsela ya go boela kwa kgotlatshekelo go rebola taelo e. Kgetsi e tla boela kwa kgotlatshekelo gape fa kgwedi e le 20. Bommasepala bagolo ba Johannesburg le Tshwane ba re ga bana tlhopo mme ba tshwanela ke go aga sešwa bommasepala ba bone fa ba batla go tsetsepela. Tona ya Matlole Inokodongwana o tlhalositse ka botlala seemo se se masisi sa matlole a ditoropokgolo tse pedi tse di lebanweng ke ditekanyetsokabo tse di kwa tlase thata tsa tlhabololo ya mafaratlhatlha kago le tlhokomelo mo nageng yotlhe. Tona ya Matlotlo Inokodongwana o batla gore go gapelediwe phetolo kwa dimmasepaleng tsa Johannesburg le Tshwane. Dimmasepala tse dikgolo tseno ka bobedi di ntse di kgaratlha ka matlole mme dituelo tsa badiri di ja madi a boitshegang le go tlhaeletsa ditirelo tsa motheo go tshwana le metsi le motlakase matlole. Kodongwana a re Johannesburg le Tshwane di na le tekanyetsokabo e nnye ya mafaratlhatlha le mororo e le dimmasepala tse dikgolo go gaisa mo nageng. They will have to be pushed towards restructuring the municipality. For instance, they've got about 14 entities, highly paid individuals in the form of 14 entities. Now, in an environment when you can't fix potholes, you know what I mean? In some instances, it's a different thing. Tona Kodongwana a re ga jana banka ya reserve e batla go laola PIC mme o kgapetse thoko magato a gore o sireletsa motlhankela khuruthamaga mogolo yo a sekegilweng Patrick Dlamini. How did I protect him? They will not tell you. All that I've called on the board, I've said, can you guys appoint an independent investigation? Because all of you are clouded in this issue. It is better that to have credibility of the process, we need an independent investigation. Kodongwana a re puo ya tekanyetsokabo ya bogareng e tla akaretsa matlole a go lwantsha tiriso dikgoka ya bong mmogo le go bolawa ga basadi. Leki ya basadi ya ANC e ne gwantetse kwa kantorong ya bosetšhaba ya matlotlo e batla gore twantsho ya tiriso dikgoka ya bong le go bolawa ga basadi e abelwe matlole. We demand that allocation of discretionary funding. Reasons why, Minister, we can't wait for us to be told that next year, only then, that there will be a financial year and departments will be given their funding. We can't wait. Women and our children are being killed today. The country is now reduced to a slaughtering field. Leki ya basadi ya re tlile go boykhota ditlhopho fa morero wa matlolo sa rarabololwe. Tona o netefaleditse leki gore o tla rebolela morero ono matlole. Igama la
amakhosikazi malibongwe. re boe gape re go amogele mogaetsho mme re tsholetse ka gore go fitlha ga jaana go setse go na le batlhophi ba feta dimilione di le 29 ba ba ikwadiseditseng mo lenaaneng la batlhophi. Komišene ya ditlhopho e itsisitse bobegadikgang kwa dikantorong tsa yona kwa tsa Centurion ka ga dipholo tsa go ikwadisetsa ditlhopho tsa bokhutlo jwa beke. Motlhankedi mogolo wa IEC Saima Mabolo a re KwaZulu-Natal e nnile palo e kwa godimo ya batho ba ba ikwadisitseng ditlhopho mme latelwa ke Gauteng le Eastern Cape. Baagi ba ba nang le ditlhokego tsotlhe tsa go vouta ba na le go fitlha ka la botlhano go ikwadisetsa ditlhopho mo mafaratlhatlheng a internet kgotsa online pele ga tona ya dipuso selegae le merero ya segosi Velinkosini Hlabisa a ka kaya semmuso letlha la ditlhopho. Komišene e konoseditse lenaneo la yona le batlhophi ba ba itlhagisang ka namana go vouta mo bokhutlong jwa beke jo bo sa tswang go feta mme lenaane la batlhophi le fetile dimilione di le 29. The total voters roll stands at just over 29 million voters. And it is so, and I think we need to re-emphasize the following. Since the last election in 2024, and because voter registration is continuous, Mama Bolo a re ikwadiso e nnile le maungo a namatsang ka ntlha ya fa batlhophi ba le 2.1 million ba bantšha ba kwadisitswe mo lenaaneng fa e sa le ditlhopho ka karetso tsa 2024. 2.1 million new voters have been added to the voters roll since the last general elections in 2024. This is despite the fact that we regrettably lost 884,000 voters owing mainly to mortality because on average per month we lose 34,000 people. A re KwaZulu-Natal e nnile le ikwadiso e kwa godimo mme ya latelwa ke Gauteng, ikwadiso kwa Limpopo, Northwest, Eastern Cape le Western Cape e nnile e namatsang. In areas like KZN, there is heightened intention by voters to participate, and the registration figures, transactions bear that intention out. Tona Hlabisa o solofetse go goeletsa semmuso letlha la ditlhopho ka la botlhano mme se tla tlhagolela tsela go simolola ga matsholo a go ngoka batlhophi. Ke Ntlantla Kgatlhane wa dikgang tsa SABC mo Johannesburg. Mo kgaratlhela ditshwanelo tsa sepolotiki moithuti ebile e le tokololo ya maloba ya ANC Thami Kaplaki o itsiswe jaaka ntlhopheng wa PAC wa bommeyara jwa Johannesburg. O itsiswe mo Johannesburg ga mmogo le bontlhopheng ba bangwe ba bommasepala bagolo ba bangwe ba le supa le ba ditoropokgolo tse di supa tse dinnye. Kaplaki ne le mokwaledi-kakaretso wa PAC ka dingwaga tsa 90 pele ga a tlogela lekoko go ikamaganya le ANC. Johannesburg e itshupile go nna lefelo le le masisi la ntwa ka nako ya ditlhopho tsa selegae tsa Ngwanatsele. Makoko mangwe a kwadisitse maina a magolo go nna baeteledipele ba toropokgolo ya Gauta, mme PAC yone ga e kate ka morago. The PAC mayoral candidates are not being presented as celebrities or political messiahs. They will lead a collective team of councillors, activists, professionals, and community representatives. They will be accountable to the party, they will be accountable to the citizen, and above all, they will be accountable to the municipalities where they are going to serve. PAC ga e tlogele sepe kwa morago jaaka e thankgolola motlatsa moporesidente wa yona Jackie Siroke, mokwaledi kakaretso a Papoe le morulaganyi wa bosetšhaba Eddie Mfulwane jaaka ntlhopheng wa bomeyara ba Ekurhuleni, Emfuleni le Tshwane ka go latelana. It is a declaration that the PAC is organized, the PAC is rebuilding, and the PAC is ready for the people of South Africa. Le fa thebolo ditirelo go fedisa mafelo a baipei le go mekamekana le bonwenwe e le tse dingwe tsa ditsholofetso tse bontsi jwa makoko bongokang batlhophi ka tsone, PAC ya re e tsaya tsela e farologaneng go gapa dipelo tsa batlhophi.
politics of Johannesburg have been aloofed. They have been bureaucratic. They have been only about giving people services. People do not only want to consume services. People are part of the solution. The politics must be about economic revival. So let us bring the totality of the experience of the people into what becomes defined and characterized as local government. Ka ba lekgotla ba le 40 le bone fela ka bophara le dikemedi mo bo masepala mogolo ba le barataro kwa ntle ga eThekwini le Mangaung. PAC ikana go fetola motshameko le go tsaya taolo ya bo masepala ba le bantsi morago ga ditlhopho tsa Ngwanatsele. re boe gape re go amogela mogaetsho mme re tsweletse ka gore kago ya legato la boraro la projeke ya metsi ya Giane e neng e didiegile e emitse ka gonne badiri bangwe ba maloba ba tswaletse ditiro ba kaya fa ba sa duela dituelo tsa bone dikgwedi di le 6 mo dikgweding di le 7 tse ba di dirile mo projekeng eno le mororo ba ntse ba le ka go ka pegela mothapi wa bone ka ga kgang engwe gangwe le gape. Fa e setse konoseditswe projeke e tla tlamela dikgaolo di le 55 gaufi le Giane. Projeke e tshwanetse e ka be konoseditswe kgale morago ga go thapiwa ga rakonteraka yo montshwa ka 2020. Badiri ba re go retelelwa ke Rapelle Northern Water go ba duela go ba pateleditse go emisa ditiro. Setlamo sa engineering sa se thapilweng go konosetsa projeke se rometse ba dikgang tsa SABC kwa Lepelle Northern Water mme Lepelle Northern Water ga ise e duele. Mo go tsedingwe molodi wa mmino o bone legae le lešwa kwa Emelo kwa Mpumalanga. Lefapha la Thuto le robetse semmuso sekolo sa Lucky Dube School of Performing Arts. Sekolo se tlotla yo mongwe wa diopedi tse dikgolo mo Afrika Borwa yo o belegetsweng ka kwa Emelo. Lucky Dube e ne le mogaka wa mmino wa reggae mme mmino wa gagwe o no rediwa le kwa ga mawatle. Le fa bolelwe ka ngwaga wa 2007 mo Johannesburg boswa jwa gagwe bo a gopolwa. Tlotlo e maleba kwa toropong ye loeto lwa ga Lucky Dube le simolotseng gone. Lucky Dube School of Performing Arts e butswe ke sekolo se se rutang mmino, go bina, terama le botaki jwa setegeniki. The song that I love about him, that he sings, it is the song that says, "Thou shalt not judge, thou shalt not kill," because he teaches us peace. And sometimes he also speaks some words of encouragement. And as personally as a learner, you learn a lot from him. Mino wa ga Lucky Dube o na le molaetsa wa kagiso, kitlano le bosiamisi. Boswa jwa gagwe ga jana bo na le legae la leruri. Lelapa la gagwe la amogetse tlotlo eno mme ba solofela fa sekolo seno se tla tlhagisa baopedi ba tshika e latelang. I think it adds something quite valuable to his legacy, you know, and I think it's a great way to remember him besides the music obviously that continues to spread all over the world. It will always be difficult for us to find closure, right? We lost him in a very violent way. Bente ya ga Lucky Dube e tswelela go diragatsa mmino wa gagwe go ralala lefatshe. It makes me feel good that at least finally he's been honored, you know, because we've been thinking that Lucky Dube is a big man. You go to Ghana, you go to Nigeria, you go to overseas, everywhere in Jamaica. Sekolo seno ke sa ntlha se segolo se se sa duelelweng sa tiragatso kwa Mpumalanga. Puso ya re se tlile go ribolola talente le go tlhamela bašwa ba ba diragatsi ditšhono. In all its 71 circuits, we would need to have a focus school. It could be an agricultural school, a mining school, a school of arts. That is why we are here today to open this school of arts. Go barutwana bano se ke serala sa ditoro. Lefelo le talente e tlileng go nosediwa le go gola gone. Ebile e le fa lentswe la ga Lucky Dube le tla nnelang ruri gone.
tsholofelo e tsosoloditswe jaaka baithuti ba bomomososo go tswa kwa Free State ba amogetse makwalo a go kgweetsa go ya go batlisa mo kgatong ya ditshono tse di lekaneng. Bobedi jono jwa re ke phitlhelelo e kgolo jaaka go le bokete go fitlhelela dikolo tsa go kgweetsa tse di tlamelang batho ba ba tshelang ka bogole. Ba ne ba tsamaya le moranodi wa puo ya diatla mo thutong yotlhe. Ba ne ba tshegediwa ka matlole le tshwaragano magareng ga lefapha la porofense la pabalesego ya baagi, ditsela, la dipalangwa le letlole la dikotsi tsa tsela. Bobedi jono bo tsere leeto le le neng le bontsha ekete ga le ne le kgonagala go fitlha le be le khutla. Go itsetsepela go ba dirile gore ba diragatse tiro e thata le go rotloetsa ba bangwe go dira jalo, mme ba itumeletse ditshono tse dingwe tse di tla lerweng ke tiragalo eno. Go nna le lekwalo la go kgweetsa la Code 10 e ne le toro ya ga Tshepiso Ranthimo, ebile o itumeletse katlego ya gagwe. While we are in the class and having an interpreter who can explain and give us further information on how should we continue, how should we be in the car, how should we be to respect the roads on the street, and then that's how I felt like this is becoming kind of easy to me. Khabagare le Bohamofokeng a re o ne a rotloediwa ke mmagwe yo le yene a nang le bomomosusu, mme a kgona go itirela sengwe le sengwe fela jaaka ene. Mmagwe o na le lekwalo la go kgweetsa ebile o kgweetsa maeto a malele a le nosi. What inspires her or why she likes driving is because it's her future. Because she will want to drive, go very far, maybe driving trucks or delivering school things, just like her mom does. Mokgatlo wa batho ba ba nang le bomomosusu kwa Free State kgotsa Free State Deaf Association wa re o ikgantsa thata ka baithuti ba bone ba ba kgonang go kgweetsa. We want the driving schools to train their people sign language so that they can be perfect, so that whenever they're going to have a person who's deaf to want to apply for the learners or license, then they know they have their person inside the premises. Mong wa sekolo sa go kgweetsa a re bana ya ditaelo ba gagwe ba katisitswe ka go ruta baithuti ba ba nang le bomomosusu. Gape a re go tshwanetse go tlhamiwe ditsela tse dingwe gore batho ba ba tshelang ka bogole ba newe tshono ya go ithuta go kgweetsa. We were teaching young people a project that empowers young people. So the project was actually managed by the Department of Community Road and Transport under Director Ramutsindela's management. Le mororo go sena dipalopalo tse di kayang fa bakgweetsi ba ba nang le bomomosusu ba ka baka dikotsi tsa dijanaga. Setlamo sa Automobility se tlhomamisitse fa bomomosusu bo sa gane le motho go ka kgweetsa. Mo go tsa metshameko, motshameko wa bofelo wa Group B wa Women's Africa Cup of Nations kgatlhanong le Burkina Faso kwa Casablanca o tla swetsa isago ya Afrika Borwa mo kgaisanong eno. Banyana ba santse ba tla kgona go kwalifela legato la mantshano, mme ba tla tshwanelwa ke go fenya Burkina Faso pele le go solofela gore baeteledipele ba Group B e bong Ivory Coast ba fenya Tanzania go ba kgontsha go fetsa ka dintlha di le 4. Banyana papading ya bona le Ivory Coast ka Labohlano e ne e bontsha bofokodi haholo karolong ya pele ya papadi. Dintlha tse hlabilweng ke Thembi Kgatlana le Hilda Magaya metsotso pele papadi e fela di ile tsa tsosa ditoro tsa ho tswela pele mokgahlelong o latelang. Empa ha o sana monyetla wa bobedi o tla fuwa banyana. Ba tshwanetse ke ho hlola sehlopha sa Burkina Faso papading ya bona ya ho qetela ya Group B primaneng ya la bobedi. Mapalahare wa banyana amgelang Motau o re ba hloka ho ba ngatana nngwe papading ena. One thing about tough times is that they will bring you guys together, and I think we needed that as Banyana. But one thing about this rough patch that we've been through, nobody has ever questioned our ability to actually do it. So I think the silver lining is that it has brought us together, and everybody has seen what we're able to do when we're together, and hopefully we bring that into the next game. Dihlopha tse pedi Burkina Faso le Tanzania di kopanetse maemo a bobedi ka dintlha tse 3 ha Ivory Coast e di hula pele ka ntlha tse 4 ho Group B. Mme ho netefatsa tswelopele banyana ba tshwanetse ho hlola Burkina Faso le ho tshepa hore Ivory Coast e tla hlola le yona papading ya bona le Tanzania. Empa ha ba sa kgone ho etsa jwalo, leto la bona la WAFCON le tla fihla pheletsong.
Setibatiban sa Banyana Kaylin Swart o re dibapadi mmoho le ena di utlwisisa bohlokwa ba papadi ena. I think now hopefully this was the best wake-up call for us as a team to really put our full efforts forward and make all the wrongs, make it right, and fight for 3 points. Tlisana ena ya WAFCON e fana le ka monyetla wa hore dihlopha tse nne tse tla finyella ho se ka makgaolakgang di tla iphumana di kene mohopeng wa lefatshe wa basadi wa bolo ya maoto naheng ya Amerika Borwa. Mme ke e nngwe eo banyana ba ka se batleng ho bona ba sa ya teng ho emela Afrika Borwa. Ke Mahudi Molapo, ditabeng tsa SABC. Mothoetso dindilikalo tsa segonjono dikgang tsa sepedi di a latela ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela ka ponele pele ya maemo a bosa le kgaitsedi ya motho buile mo le di bimang go fitla gape re kopana mo nakong e tlang. Phiri o rile ga mosega. ke a leboga Katlego ke le dumedise ba bogedi ko gae a re lebelle maemo a bosa bosegonjo fa re lebella bontsi jwa naga bo tla nna le gone go itekanela mme karolo ya lebopo e tla nna le gone go nna le diphefo ka moso fa re lebella ka bophirima jwa naga go tla nna le gone go aparelwa ke mowane botlhaba jwa naga bo tla nna le gone go itekanela mme karolo ya Kapa le karolo ya Eastern Cape e tla nna le gone go nna le diphefo fa re lebella di temperature tsa rona Johannesburg e tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 20 for enageng ka grata e le 1 go a go di le 21 fa re lebella mo provinceng ya Limpopo ko Mosina go tla nna le gone go nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go a go di le 29 Polokwane ka digata di le 3 go a go di le 24 Belabela ka digata di le 3 go a go di le 27 mo provinceng ya Mpumalanga Mbombela ka digata di le 3 go a go di le 24 Carolina ka digata di le 3 go a go di le 23 Emalahleni ka digata di le 3 go a go di le 23 fa re lebella mo provinceng ya KwaZulu-Natal Richards Bay ka digata di le 13 go a go di le 25 Pietermaritzburg go tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 7 go a go di le 23 Kokstad e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go a go di le 19 mo Thapameng fa re lebella mo Eastern Cape Komaning tla nna le gone go nna tsididi thata ka digata e le 1 go a go di le 21 Makhanda ka digata di le 7 go a go di le 24 province ya Western Cape lebella ko Beaufort West ka digata di le 7 go a go di le 26 Oudtshoorn ka digata di le 4 go a go di le 28 Lensburg e tla nna tsididi mo mosong ka grata e le 1 go a go di le 26 fa re lebella ko Upington ka gata di le 8 go a go di le 26 Calvina ka digata di le 7 go a go di le 22 mo provinceng ya Free State Bloemfontein e tla nna le gone go nna tsididi thata mo mosong ka digata ka grata e le 1 go a go di le 20 Welcome ka grata le lefela go a go di le 22 fa re lebella mo Bokone Bophirima lebella ko bophirima jwa province Toska ka nna tsiditsana ka digata di le 4 go a go di le 24 Vryburg ka digata di le 2 go a go di le 23 fa re lebella mo Bloemhof ka digata di le 3 go a go di le 24 mme Taung ka grata e le 1 go a go di le 23 mo gaetse maemo a bosa felela fano a re kopane gape mo nakong e tlang.